ikad čuli kako govore da od jedne trule jabuke istruli cijeli sanduk? Pa što, mi prodajemo samo proizvode u dobrom stanju. Joj, meni. Osim što ne radimo i ometamo zaposlenike, još smo i duhoviti. Generalice, pardon, Soraja, ali glazba može biti poticaj u poslu. Ne, to što ti sviraš to nije glazba. A to što ti prodaješ nije hrana. Čuj, pametnjakoviću, od tebe se samo traži da izvršavaš svoje obveze i budeš odgovoran. Sada idi i počisti kuću. Ne, Soraja, nikako. Radio sam cijeli dan. Ne, oprosti, ali ja sada idem. Kamo ideš? Idem kući. Ne. Ako izađeš kroz ova vrata, ne vraćaj se. Požalit ćeš zbog ovoga!